ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व बांधवांक नमस्कार। हावा अनुपमा शणै आम्ही भगवद्गीतेंतुले 127 श्लोकापर्यंत पळयले। आजी 128, 129, 130 श्लोक पळोवया। म्हळ्यार थर्ड अध्यायाचे 30th, 31st आणि 32nd श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया। फर्स्ट श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कृष्ण अर्जुनाक सांगता, तुगे पुरे कर्म म्हाका समर्पण करून सोड। मनात कसनय द्वंद्व ना तशी ध्याननिष्ठेनं निराशीर निर्ममो भूत्वा म्हळ्यार आशारहित ममतारहित जावन खंयचेय प्रकाराचे ताप जावं टेन्शन जावं घेना तशी शांत चित्तानं युद्ध करी। हो श्लोक ह्या अध्यायाचो कर्मयोगाचो मेन तत्वाक धरून आसा। आमी निरासक्त जावन निरपेक्ष भावनेनं केल्लें संपूर्ण कार्य देवाक समर्पण केल्लें म्हूण जाल्यार ताजी जबाबदारी साक्षात परमात्मूच घेता। आमी ताजे बद्दल चिंत जावं ताप जावं करून घेवचे अगत्याचे ना। आमकां केवल देवाल वयरी भक्ती आणि विश्वास मात्र आसता। Krishna says to Arjuna, renouncing all actions in me with the mind centered on the self, free from hope and egoism and free from mental fever, do thou fight. This verse emphasizes karma yoga of action without attachment and desire of fruit. मुखावेल दोन्ही श्लोका एकमेका धरून आसा देखून दोन्ही ओटूची दोन्हीचे अर्थ आणि विवरण पळोवया। फर्स्ट श्लोका 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। कृष्ण सांगता, हांव आत्त सांगिल तसल कर्मज्ञानाचे जे कोण श्रद्धापूर्वक जावन आचरण करतात की तांनी हे कर्मबंधनांतुल्यान शाश्वत मुक्ती पावतात। आणि जे कोण द्वेष असूया अहंकारयुक्त जावन कर्म करतात की तांनी सर्वय अज्ञाना निमित्तानं सदैव मोहपाशांतूची अनुरक्त असतात। हे अर्जुना, तांगेल नष्ट भ्रष्ट खंडित जाता म्हणून लेख। Krishna warns that those who reject his teachings with envy or ego, refusing to follow the righteous path of karma, that is duty, are not just mistaken, they are utterly deluded and spiritually lost. आजी खंगारा बोया मुकावेले नेक्स्ट एपिसोडान पळोवया। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद.